دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان اوچایانا رادیو دنگ گل دم با شیر و 27 چله 2025 دوشم لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدار نیجام روچین دناوا روژه ده پیشکشکن دم آزادی ریبر راپویه. کتن و در کتن 11 هرم شرنخی هاتن قدخه کرن. دولت ترکیه بستا جودی گابارجی دناف ده 11 هرم قدخه ایلان کرد. والیتیا شرنخی را گاند که کتن و در کتن 11 هرمان جبو 15 روزان هاتی قدخه کرن. هرمین هاتر قدخه کرن اون چیای گابار جودی بستا کلاممه دönmezler کواnkaya تخت رش اینجبل altın و oymakayane. در دور بنده با تشرینیت بمب کرن. ارتشا دولت ترکا داگرکر و چتین به دوان کلیانده در دور بنده و تشرینی دانه بر توپارانه. آگاهین زیده تر به دست نکتن. هر وها 2 ساعت نیواره ده ارتشا ترکا داگرکر گنده الجمس گندوارین روجلات باجار اینیسا یه هرما باکور و روجلات سوریه به چکن گران توپاران کرد. ده انجام توپارانه ده دناف ده 2003 کس بریندار بون. پتی که به ناو عبدالرحمن اسماعیل الحسین ششمهی جبر برین اخویا گران جیان اخویا اجدستا. برخودان بنده و تشرینه در روژا 20 ده دومه. به سیدان شینین باجار کوبانه یک کانتون فرات روژا شمیا بوری جبو تولی چالاکیان و بداریا فارستنا بنده و ببین بر ببنده و تشرینه و کتن ری. تاوی سرمایه جین و بدار چالاکین خویین لسر بنداوی دومینن. دولت ترکا داگر کر او چته نوی در دور بنداوی او گند نوی بمب بران او توپاران دکن. شینین برخودیر جی دبیجن اوی بنداوا تشرینه برندن. باش اول پیجا روز باش گله کرد هیرو روزا بستانه چالاکی هم بنده و تشرین بردوامه بنده و شهید من ام هاتن الویدر که جوش تکه و رحکی گرم هر کس داخوزی خواهد کسی که اجباری ناتی ام رحکی برخوادنی هاتن الویدر که پیشگیری هوای خواب که پیشگیری شروان یا پگه و شروان قصدی ام بکن ام اردوغان دبیجن ایرادا گله کرد تجارت ناشکه ایرادا زاد خاصتا گله می کوبانه ام پیشگیری حواله خانه پیشگیری قوات خانه رغمی او بالن فرین خواه روزانه تین المددن ل ایرادا من ناشکه اما برخوابدن حتی داوی سرکفتن آمه بجی برخودان یا پگه بجی برخودان قصده بجی برخودان یا پگه بجی سرکوب ناترسن پیدا سری ویکنم علی کوبانی هم پیدا نه امجی ناترسن و امجی درنا کردن اما پیدا سری اردوغان کرد کوبانی هم و امجی درنا کردن اما حیا کنه بدم امجی درنا کردن ما بقول سیدی خود دارم بجی برخودان گله باکر روزانات است لذا خوی مالک هات بمب باران کرن. ایرشین دولت ترکین لسر هرمین فدرالین کردستان دوام دکن. لگوری نوچه روز نیوسی دولت ترک لنافچه باتوفا 11 خوی مالک لسر سینور بمب باران کرد. لالی دن ترکیه وسایت پیشمرگه آن بمب باران کرد. هات راگاندن که لباجار دهو که یه هرم فدرالیا کردستانه وسایت که پیشمرگه آن جهلا ترکیه و هاتی بمب باران کرن. لگوری نوچه روز نوسه دیریش ده پیشمرگین ده وسایت ده هاتنه بوم باران کرن. ریوبری هرم فدرالیا کردستان حتی نهاد تکلداری ایرش توتاخیانی یک فرمی ندایه.
Balkêşa ku dema Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan serdana Iraqê dikir de êriş pêkatin. Daişê êrişê Hesekê kir. Hêzên Evlekariya Hundirîn têkildarî êrişa Daişê ya li Hesekê daxuyaniyek de û got êriş hate şikandin û du Daişî hatin girtin. Fermandariyê têkildarê mijarê ev daxuyanî da wiha got şanayeke rêxistina terorîsta Daişê li devera heboya bajarê Hesekê êrişî dewriyeya hêzên me kir. Şaneya ku di êrişê de sê motosîklet bi kar anîn du bombeyên destan avêtin dewriyeya me. Hêzên me bersiva êrişêdan û pevçûneke dem Kurd xewimî. Di encamê de endamekî şanayê terorîst li cihê bûyerê hate kuştin û du endamên dinên şanayê hatin girtin. Hêzên me li herêmê operasyonên lêgerînê didomînin. Hêzên Evlekariya Hundirîn herî dawî got ji bo têkbirina gefên li ser ewlehî û silametiya sivîlan hemû tedbîrên pêwîst digirin. Li Hanoverê salvegera rizgarkirina Kobanê hat silavkirin. Li Almanya bajarê Hanoverê ji bona dehemîn salvegera rizgarkirina Kobanê bi pêşengiya tevgera jinên Kurdiya Ewropa meşû mîtîng hat veganîn. Di meşû mîtingê de berxwedana li bendava tişinê jî hat silavkirin. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirk Hakan Fidan li Bexdayê bi Wezîrê Karê Derveyê Iraqê Fuad Hüseyin re civiye. Di rojeva wan de evlekariya sînor û têkiliyên bazirganiyê yên navbera her du welatan hebû. Piştî civînê wezîr derketin pêşberî kamerayan û daxuyaniyek hevbeştan. Fuad Hüseyin anî ziman ku wan mijarên siyasî, enerjî, av û bazirganiyê nîqaş kirine. Fuad Hüseyin diyar kir li gel van rojevan wan rewşa li Sûriyê jî nîqaş kiriye û got di navbera Iraq û Tirkiyeyê li ser nirxandina rewşa Sûriyê de li hevkirinek heye. Bi rêveberiya nû ya li Şamê re em di nava têkiliyê de ne û li ser mijarên cuda em dibin alîkar. Wezîrê PDK'yê dazanîn ku wê derbarê evlekariya sînor tekoşîna li dijî terorê û Daişê civînên wan dewam dikin. Wezîrê Tirk Hakan Fidan jî îşaret bi projeya rêya bazirganiyê kir û got ev li ser vê projeyê bi baldariyeke mezin dixebitin. Ji bo di demeke nêz de vê projeyê pêk bînin wan gavên pêwîst avêtiye. Fidan her wiha diyar kir ku ew li bendê ne ku Iraq PKK weke rêxistineka terorîst pênase bike. Wezîrê Tirk pişt re bi Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şia Sudanî re jî hevdîtinek kir. Derheqê naveroka hevdîtinê de ji ofîsa Serokwezîriyê daxuyanî hat dayîn. Hat diyarkirin ku di civînê de rewşa Sûriyê û Xezayê hatiye nîqaş kirin. Li gel van rojevan li ser çawanî û pêkanîna peymanên di navbera her du welatan de hatine îmzekirin jî hatiye nîqaş kirin. Racî Nuseyr Fidan bi serdana ji bo Bexdayê nekarî te encamekê bi dest bixe. Doh Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirk Hakan Fidan serdana Bexdayê kir û di hevdîtinê nabirayedarên Iraqê re daxwaza pêkanîna hevpeymana li dijî Kurdan kir. Çavderê siyasî Racî Nuseyr derbarê serdana Hakan Fidan de ji Rojnîwsê re axifî û got Dewleta Tirk rêzê li serveriya Iraqê re nagire. Iraq jî vê helwesta Tirkiye dizane û ji siyaseta Erdogan jî nerazî ye. Racî Nuseyr destnîşan kir ku Erdogan wekî ku ew mirasgirê împaratoriya Osmaniye netev digere. Ji bo navê pêwîstiya me ji daxuyaniyan zêdetir bi pratika rast heye. Serdanên rayedarên Tirkiya ji bo Iraqê encamek xwe ya baş nebûye. Serdana Hakan Fidan a ji bo Bexdayê jî tu garantiya encamek baş nedaye. Wezîrê Karê Derveyên Yekîtiya Ewropayê jî li ser rakirina cezayê a li dijî Şamê dicivin. Şam heke gavên rastbavê je Yekîtiya Ewropayê plan dike ku sepanan sivik bike. Amerîkayê ji bo 6 mehan hin qedexeyên li ser Sûriyê sivik kir. Yekîtiya Ewropayê jî difikire ku gavên paralel bavê je. Karbidestên payebilind banga avakirina hikûmetek berfireh dikin.
Li Brükselê bi hezaran kes ji bo Filîstînê meşiyan. Li paytexta Belçîka Brükselê bi hezaran kes roja yekşemê ji bo agirbesteke mayînde ya li Xezayê meşiyan. Di meşê de êrişên li ser rojava jî hatin şermezarkirin. Komeleya Belçîka Filîstîn, Kolektifa Filîstîniyan Beytna, CNCB, FŞTB, Solidarîtê Tevgera Karker a Xristiyan û Yekîtiya Cûhiyên Pêşveruya Belçîka jî di nav de koalîsyonek ji 6 koman pêk tê meşpêkanîn. Korteja Kurdan jî bi pêşengiya Komîteya Piştevaniya Rojava tevlî meşê bû. Ciwanên Kurd peyamên tekoşînê hevpar ji bo gelê Filîstînê dan û balkişandin ser giringiya piştevaniyê. Di meşê de piştevaniya ji bo Kurdan jî hate nîşandan û bi duruşmeyên êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser Rojava hatin şermezarkirin. Serokê Amerîkayê Donald Trump bankrê Ürdün, Misir û welatên dinê nereb kir ku zêdetir penaberên Filîstînî qebûl bikin. Trump bank kir ku van penaberan dixwaniyên ku bên avakirin de bicih bikin. Trump got hûn belkî qala milyûn û nîv kesî dikin. Hema her tişt wêran bûye û mirov dimirin. Trump destnîşan kir ku ew ê bi hin welatên Ereb re biaxife û pêşniyarên avakirina xaniyên nû bike. Lê di derbarê pêşniyazê de hûrgiliyên zêdetir neda. Fikar hene ku penaberên Filîstînî êdî careke din venegeren warê xwe yên rûxandî.